Danas vam prepričavam interesantni drama-krimi akcioni film iz 1994. pod imenom Lionel the Professional. Bez daljeg odugovlačenja, hajde da počnemo. Na početku filma nalazimo se u New Yorku, u malom restoranu pod imenom Mala Italija, gde naš glavni lik Leon treba da odradi posao za njujorškog mafija bosa. On dobije sliku i vreme gde će se pojaviti njegova meta. Sa druge strane, drugi mafija bos ulazi u hotel sa svojim obezbeđenjem gde obavljaju svoj uobičajeni posao. Međutim, dobija poziv od jednog od članova obezbeđenja da jedan ozbiljan čovek želi da porazgovara sa njim. Mafija bos shvata ozbiljnost situacije i naređuje svima da pucaju kada se lift otvori. Međutim, kada se lift otvorio, vidimo već ubijenog člana njihovog obezbeđenja kako visi iz lifta. Potom svi članovi obezbeđenja dobijaju naredbu da nađu Lionela. Dok ga svi traže, on hvata za kravatu glavnog lika iz obezbeđenja i ubije ga na vrlo profesionalan način. Vrlo brzo posle toga uspeva da ubije jednog po jednog iz obezbeđenja, gde glavni mafija bos uzima drogu i novac pokušavajući da pobegne. On shvata da je situacija vrlo ozbiljna i krene da zove policiju. U tom trenutku Lionel se pojavljuje iza njega i držeći nož mu daje uputstvo da nazove broj. Nakon poziva, čovek sa druge strane slušalice objasni da više ne žele da ga vide u njihovoj teritoriji. U sledećoj sceni, Leon provodi svoje dane kao uobičajeno, kupuje mleko u prodavnici i zapućuje se ka svom stanu. Na putu ka stanu sretne mladu devojku pod imenom Matilda. Matilda se javlja Leonu, gde on primećuje podliv na Matildinom oku. Sa druge strane, Matildin otac je u problemu, gde ga sumnjivi ljudi ispituju o drogi koju on čuva za njih. Ispostavlja se da je Matildin otac ukrao deo droge i oni nisu srećni radi toga. Dajući mu rok da do sutra pronađe nestalu drogu, Matildin otac odgovara da bi oni trebali to da urade, udarajući Matildu. Leon je sve video preko špijunke i Leon potom završava svoju večeru, sprema svoju odeću za sutra i brine se o svojoj biljci. Na kraju, on odlazi da spava, gde primećujemo da on spava sedeći. Sledećeg jutra, Matildina porodica ima uobičajeno jutro, gde njena starija sestra gleda televiziju dok trenira, njen mlađi brat se igra, a otac se ispoveda majci, da misli da je u problemu. Matilda promeni stanicu na svoj omiljeni crtani film, gde njena sestra ljutito udari Matildu. Ovde vidimo da Matildina porodica ima poprilično nasilja. Matilda se kasnije javlja na telefon, gde Matildina škola šalje upozorenje da će Matilda biti izbačena iz škole radi odsustvovanja. Matilda vidi priliku u tome i zatim, glumeći, ona kaže da je Matilda umrla. Leon odlazi iz kuće, ostavljajući svoju biljku. Zapućuje se u bioskop, gde gleda svoj omiljeni film. Nakon bioskopa, vraćajući se kući, naiđe opet na Matildu, kojoj krv ide iz nosa. Leon doda komentar da je život nekada težak, gde Matilda njega upita da li mu treba mleka iz prodavnice. Leon ode da proveri i zatim pošalje Matildu u prodavnicu. Dok, u isto vreme, naoružani muškarci ulaze u prostorije zgrade. Oni provaljuju Matildin stan, gde glavni u grupi Stan kreće da ubija jednog po jednog člana Matildine. Ubijajući njenu majku i sestru, on dolazi do njenog oca, gde ga po poslednji put pita gde je ostatak droge. Matildin otac počne da zamuckuje, gde Stanovi ljudi krenu da pretražuju mesto. Matildin brat se krije ispod kreveta, ali nakon što odluči da pobegne, jedan od članova grupe ubija i njega. Nakon što su ubili i njenog brata, pronalaze drogu i ubijaju njenog oca, pucajući mu u leđa. Matilda, ulazeći u zgradu, shvata ozbiljnost situacije. Videvši svog oca mrtvog, ona nastavlja kretanje do Leonovog stana, gde na vratima, tiho pričajući, zamoli da otvori. Leon otvara vrata svog stana, gde krije Matildu, žaleći za njenim slučajem. S druge strane, mafijaši gledaju porodičnu sliku i shvataju da Matilda nije tu. Tražeći u Leonovom apartmanu, Lionel drži pištolj prislonjen uz vrata, gde Matilda upaljuje televizor i zatim preplaši mafijaša. Leon pokušava da raspoloži Matildu,
ali to mu baš i ne ide od ruke. Gde Leon izjavljuje saučešće Matildi. Ona kaže da joj nije žao nikoga, osim njenog mlađeg brata, jer su se ostali grozno ponašali prema njoj. Leon odlazi po mleko, gde Matilda nalazi njegovu kolekciju pištolja. Pitajući ga da li je on plaćeni ubica, on potvrđuje da jeste. Ona ga zatim pita koliko novca bi tražio da ubije čoveka koji je ubio njenog mlađeg brata. Leon odgovara cenu, gde Matilda kaže da imaju dogovor. Ona će raditi za njega kao čistač dok ne bude skupila novca da plati. Leon ne shvata situaciju ozbiljno, govoreći joj da odmori do sutra. Dok Matilda spava, Leon odlučuje da je se otarasi i ubije, ali ipak odustaje u posljednjem trenutku. Sutradan, Leon radi svoje jutarnje vežbe. Nakon vežbi govori Matildi da mora da ide. Matilda mu daje pismo u kome je napisala šta odlučuje da bude, ali Leon ne zna da čita. Zatim ona objašnjava da i ona želi da bude profesionalni ubica. Leon joj kaže da mora da napusti mesto i poklanja joj pištolj kao oproštajni poklon. Matilda potvrđuje svoju želju da bude profesionalni ubica i puca kroz prozor apartmana, gde Leon i Matilda moraju da napuste apartman i zajedno sa svojom biljkom se zapućuju ka hotelu. Leon dodaje komentar da ne puca kroz prozor više, jer nimalo nije profesionalno. U hotelu oni dobijaju da popune formular, gde Matilda popunjava jer Leon ne zna ni da piše. Matilda, popunjavajući formular, vidi Leona koji paranoično pregledava mesto. Dok ga je molila da postane čistač profesionalac, Leon ode da se nađe sa Tonijem, njegovim šefom, pitajući ga za početnički snajper. Tony je zbunjen, ali svakako mu nabavlja snajper. Matilda i Leon na zgradi vežbaju pucanje, gde Matilda po prvi put cilja svoju metu u parku. Leon joj objašnjava da ne puca u ženu i decu, gde Matilda upucava čoveka koji trči, ali ostavlja samo fleku, zato što Leon je impresioniran Matildinim prvim pucanjem. I u narednim danima Matilda održava njihov apartman čistim, čisteći prozore, sudove i pištolje. Uveče Leon spava na stolici, dok Matilda spava u krevetu. Jutarnja rutina im se sastoji od treniranja i spijanja mleka, gde Leon uči Matildu kako da sastavi pištolj, a Matilda Leona kako da piše. Leon održava svoju biljku, gde dodaje komentar da je i on kao biljka. Pričajući sa Tonijem, Leon ga pita za svoj novac koji je zaradio. Tony, misleći da je Leon pronašao ženu, upozorava ga komplikovane i problematične, ali Leon kaže da želi da pomogne nekome. Tony mu daje manju količinu novca i govori mu da će pričati ovih dana. Izlazeći iz restorana, Leon vidi Matildu kako priča sa dečakom, gde ju upozorava da ne priča sa strancima i da prestane da puši cigare. Posle tog dana, Matilda se ispovedi Leonu da se zaljubila u njega. Leon, ne shvatajući je ozbiljno, kaže da je umislila. Odlazeći na posao, Matilda odlazi do recepcionara govoreći mu da je ona u vezi sa Leonom. Recepcionar je zaprepašten. Matilda potom odlazi do svog stana. Šunjajući se, uspeva da nađe tajni štek od njenog oca i slušajući policijski izveštaj, uspeva da čuje Stanovu adresu kancelarije, gde Stan, govoreći policiji događaj, objašnjava da je njen otac ubio sve ukućane, a on njega iz samoodbrane. Dok Matilda prati Stana, ona saznaje da je on policijski agent. Kada je Leon došao u hotel, saznaju da su izbačeni iz hotela. Oni se zajedno sa biljkom presele u drugi, gde Matilda stavlja novac od njenog oca na sto i naručuje ubistvo agenta Stana. Leon zatim govori da neće uraditi posao za nju. Dok se ona pita zašto, on kaže da osveta nikada nije dobra i kada ubiješ nekoga po prvi put, uvek spavaš sa otvorenim okom. Matilda stavlja metak u pištolj i kaže ako ga pobedi u igri ruskog ruleta, morat će da je zadrži. I dok se Matilda sprema da povuče obarač, Leon procenjuje situaciju i otima joj pištolj pucajući u lampu. Postavlja se da bi taj metak bio smrtonosan za Matildu. Nedugo zatim, odlaze kod njegovog šefa Tonija. Toniju je malo neprijatno da zaposli 12-godišnju devojčicu za ubicu, ali nemajući izbora, oni dobijaju prvi zajednički posao. Kada su krenuli u prvu akciju, Matilda pozvoni na nepoznata vrata,
gde čovek otvara misleći da je dete. Međutim, ulazi u neprijatnu situaciju gde mu Leon stavlja pištolj u usta, vodeći ga do ćoška. On objašnjava Matildi gde da puca. Matilda puca, ali ostavlja samo tragove boje od paintballa. On objašnjava Matildi da uvek puca u stomak i grudi i da ne puca u glavu, da bi posle mogli da prepoznaju klijenta. Kasnije, oni proslavljaju svoj prvi zajednički posao, ispijajući šampanjac, gde Matilda, popivši malo više, pokušava da poljubi Leona. Ali je on odbija. Oni nastavljaju seriju ubistava, gde Matilda pozvoni na vrata stavljajući žvaku na špijunku. Žrtve misle da je u pitanju devojčica, gde bivaju ubijeni od strane Leona i Matilde. Leon, dok je bio u poseti Toniju, objašnjava, ako se nešto desi njemu, da da sav novac Matildi. Posle, Leon, idući na svoj sledeći posao, ne vodi Matildu, objašnjavajući da ima jedan veći posao i da ne može da je povede zato što je veoma opasno. U sledećih par sati Matilda provodi gledajući TV, vodeći računa o njihovoj biljci i planirajući nešto. Ona prilazi agenciji noseći kesu hrane. Kaže da ima isporuku za Stana. Kretajući se prema Stanovoj kancelariji, Stan provaljuje o kojoj situaciji je reč. Uvodeći Matildu u muški WC, on joj naređuje da spusti kesu i da objasni ko je poslao. Matilda zatim objasni da je niko nije poslao i da ona radi sama za sebe, gde mu kaže da joj je on ubio brata. Stan nije ni malo potresen, pitavši je da li hoće i ona da se pridruži bratu. Ona kaže da ne želi, gde on kaže da je to super, jer ne voli da ubija ljude koji vole da žive. U tom trenutku ulazi njegov zaposleni, govorivši mu da je neko ubio njihove ljude. Stan naređuje da se Matilda odvede u njihovu kancelariju. Dok Matilda shvata da je Leon ubio njegove ljude, kada se Leon vrati u kući, on nalazi pismo gde Matilda govori da je otišla na svoju misiju, da likvidira Stana. Iako je si išta desi, da zna da ga voli i da ima novac na policiju u slučaju da se predomisli. Leon zatim odlazi u agenciju, udarajući čuvara, dok Matildu čuvaju dva čoveka od Stana. Leon ulazi u kancelariju, ubivši ih na licu mesta. Te večeri, Matilda pokušava da zavede Leona da spava sa njom, ali on joj objašnjava da to ne može da uradi. Time ispriča priču o njegovoj prvoj ljubavi u Italiji, gde njen otac nije dozvolio da se viđa sa Leonom. Ubivši je, Leon ubija njega i beži za Ameriku. Matilda shvata situaciju, ali ipak ga upita da ove noći spava u krevetu, umesto na stolici. Stan odlazi kod Tonija, ispitivajući ga o čoveku i maloj devojčici. Toni pod pritiskom izdaje Matildu i Leona. Jutro, Leon i Matilda su se probudili, gde Matilda govori Leonu da će otići po mlijeko. Leon joj kaže da kuca na vrata u njihovom stilu. Matilda zatim izlazi iz zgrade, gde Stan čeka ispred sa timom specijalaca. Zatim otimaju Matildu, pitajući je da li je tamo Leon. Ona odgovara potvrdno, gde pitaju da li imaju tajnu šifru za kucanje. Ona odgovori potvrdno, lagajući koliko puta da kucaju. Kada tim specijalaca dođe do vrata, oni kucaju 2 puta. Otvarajući vrata, oni ne nalaze Leona, gde se vrata zatvaraju i Leon zatim odjednom ubija jednog po jednog. Shvatajući ozbiljnost situacije, policija šalje još specijalaca, gde Leon uspeva da uzme jednog kao taoca, stavljajući mu pištolj na čelo. On naređuje da puste Matildu i Matilda se pridružuje Leonu. Leon aktivira protivpožarni alarm, gde specijalci misle da je ubio njihovog čoveka. Pucajući u specijalca, Leon se skriva iza njega. On uspeva da uđe u svoju sobu. Uzevši svoju biljku, on stavlja Matildu u mali tunel koji vodi napolje. Matilda shvata da on ne može stati u tunel i moli ga da ostane, ali on joj se zahvaljuje što mu je omogućila da oseti život. Rekavši joj da kontaktira Tonija za novac i da će sve biti u redu, policajci aktiviraju granatu, provalivši u Leonovu prostoriju, dok Matilda izlazi iz zgrade zajedno sa biljkom. Specijalci ne nalaze Leona, gde povređeni specijalac podiže ruku i oni ga prenose dole. Dok pokušavaju da mu daju prvu pomoć, Stan shvata da je specijalac u stvari Leon, naređujući svima da izađu iz zgrade.
u leđa Leonu, gde Leon pada na zemlju. Stan se približava proveravajući Leona. Leon ga zatim upita da li je on Stan. Nakon što je Stan potvrdio, Leon mu daje otvarač od bombe, rekavši da je ovo od Matilde. U toj sceni, Leon raznosi sebe i Stana zajedno, sprovodeći Matildinu misiju. Kod Tonija. Pitavši ga za novac, Toni odbija da joj ga uruči, davajući joj $100 i kaže joj da bi trebala da se vrati u školu. Nemajući izbora, Matilda se vraća u školu, gde direktorica škole, pitavši je zašto nije pohađala školu, Matilda objasni da joj je porodica stradala. Direktorica kaže da može da nastavi svoje školovanje, ali mora da joj veruje od sada. Na kraju filma, Matilda zasađuje Leonovu biljku, govorivši da će joj biti dobro. I to je to. Hvala što ste gledali ovaj film. Uživajte i želim